Srbi sa severa Kosova i Metohije su na barikadama 18. dan, a od jutros napravljena je i nova barikada u Bošnjačkoj Mahali u blizini tehničke škole. Poručuju da će ih ukloniti kada Priština oslobodi Dejana Pantića, Miljana Adžića i Slađana Trajkovića i kada sa severa povuče specijalne snage policije. Predsednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić kaže da kosovski premijer Aljbin Kurti želi krv i rat, dok se srpsko rukovodstvo grčevito bori za mir, ali nema sa kime da razgovara, prenosi Pink. Kada imate nekoga koji je neodgovoran, možete sve da očekujete. Kada imate posla sa osobom koja evidentno želi da izazove sukob, možete očekivati svaki vid provokacije. Ono što zabrinjava jeste to što međunarodna zajednica i oni koji bi trebali da budu garant nekakvih sporazuma koje smo potpisali, a i da njihovo čedo koje su napravili neće izazivati nove konflikte i žrtve ćute, kaže Glišić. On ističe da je njihovo ćutanje veoma upadljivo. Kako je dodao, neverovatno je kada ti isti ljudi pričaju o pravnoj sigurnosti i vladavini prava, a onda kažu da isti taj sporazum nisu ni planirali da poštuju. Dodao je da Srbija ima posla sa čovekom koji samo želi krv i rat. Kurtiju je krv u očima jer je valjda propustio rat 1999. godine, pa bi sada da upiše u svoju biografiju da je i on bio učesnik nekog rata i pošto poto želi da poginu i Srbi i Albanci, jer neće ginuti samo jedna strana. On želi krv, on želi rat. Imate ljude koji su proizveli Kurtija i tu tvorevinu koju on predstavlja, koje ne možete uhvatiti niti za glavu, niti za rep, kaže Glišić.